Pembacaan surat keputusan pimpinan Lembaga Himpunan Majelis Ta'lim Sabilul Muttaqin tentang wisuda santri Taman Pendidikan Al-Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin kepada Ustazah Aniatuz Zahra dipersilahkan. Surat keputusan nomor 09-WS-HMT sama dengan SM-6-2020 tentang wisuda santri hatam program sorokan Al-Quran Taman Pendidikan Al-Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin Makassar, Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan Lembaga Himpunan Majelis Taklim Sabilul Muttaqin Himmata